Grafna stol baturbuta bıyıl lop kurduk 110 sılın tollamanna söptü behenleren sibe hebe örgütlüler aptavlakını tarttılar. Çurapçılar holban ollar. Çırapçı Sibes bir samay küske saydıbıt ulustartan bir destere. Ol kurduk ulus 17 nehliye gitten gün bugün 15 nehliyeger aptavlakonna Sibes kiren turar. Bu jahun setihi 2014 sılı ulus salaltata Sibes saydıtın sılынан billeren Sibes ministerствотын сотовый оператордары ыңыран улхан коллегия терезиттен сағаламыда. Себес кайдак сайдыктагай ден сөбүлен түһәрселбите ровно bir сыл болат беге 106-15 км усталак оптика линиятын тутамыт бучурапчы албык. Манна дагатан әттәкка чурапчылуугар бастыкы телеграфная столба турбута быйыл лап курдук 110 сылын толла. Бу бале датаны Ростелеком компания чурапчытагы линейне техническая сыга өрүләк быһыга белетәтә. Себәс сайдытыгар кылаттарын киллер бүтүләһеттери честәтләр. Кегенче 965 жыллакка үлебен сагалар бүтүн бастан ученисидан ки битим туа ыста аппаратынан үлелирети бит морзага мия йөрөмип бит потому что морзанан үлелә такытны бия кото орионнарга да итектәрен сөбеп эбитете. Түрген интернеті туһанан улус кийинигер эре болбакка нәһелектерге саңа технологиялар үерек медицина онтан да атына энгелерге кирен сайды балысқанлык барар. Мугудай нәһелеген чоранчы куһуяна олохтоох инициативаны көҕүлээһин программага кыттан кыйын бу экоквантум дембрееги олохо киллерде. Манна бу көстөрүн курдук сыналаах оборудование келен турда, онтон сорох оборудованиета өссаяннаан ихер. Быйылгы үерек жылгар осколобытыгар точка роста дем программа кирде. Онын жабы преемственностька биһиге жамантамата күскө үлелехер болуут бу экоквантум проект нөмгө. Манна ого интеллектуально сайдан таксытыгар онна цифровое оборудование катары ыкса билсеригер биһекинеха возможность беребит. Ого манна 3D ручкаттан сагалан интерактивный скалодромга, интерактивный песочницага тие бар. Бу курдук чурапчылуугар Сибэс сайдыта жонолого тупсуутугар аныгы үйететимен кытта теңге кардыылырга олук болла. Неделетаға сонуммут маннык, аныгы эфирга көрсөкка дери.